Ljetni raspust na sve ono što nam slobodno vrijeme donosi nama, djeci zajedno. Igre bez granice bi se moglo nazvati. Zašto se treba igrati, zašto i makar jedan određeni period u toku raspusta možda treba i potpuno priču o školi, o učenju skloniti sa strane i ostaviti ih da zaista onako rastu. U svakom smislu pričamo sa jednim od, možemo slobodno reći, najpoznatijih nastavnika fizičkog vaspitanja u Crnoj Gori, dakle Velimir Vekica Vlahović, naš je gost poslijepodneva. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, veseloj ekipi za ovim okruglim stolom i svima vama pored malih ekrana. Prije svega da čestitam ovaj dan koji će skoro moći postati praznik, početak ljetnjeg raspusta. Svi se radujemo, djeca, roditelji, profesori, ne zna se ko više slavi te dane, tako da nadam se da ćemo ih svi što bolje iskoristiti. To je, sigurna sam, cilj svakom od vas, da i vi iskoristite lijepo raspust, ali i da djeca na kvalitetan način provedu taj raspust. Postoji li neki recept? U kojim dozama? Šta? Što više kreativnosti, više igre, više zabave, pozitivne energije, da se maknemo s nekih crnih, humornih tema i da svako od nas probudi neko dijete u sebi. Pođemo na plažu, pođemo na moraču, igramo se nekih igara, povežemo se društvo između sebe, mali, veliki, svi zajedno i mislim da je to ključ uspjeha kako što bolje provesti raspust. Često provodiš i veliki broj, u stvari, sati dnevno u druženju sa djecom i mimo onoga što je tvoje obavezno, ajmo reći, radno vrijeme, ali družiš ti sa odraslima. Koliko podjetinjimo kad smo u društvu djece i koliko kasno shvatimo koliko nam je lijepo u stvari kad smo s njima? Pa jednostavno trebamo dozvoliti da porastemo. Ako svi u početku teže tome što ranije da izađu na tu ozbiljniju stazu, a kasnije vidimo da je to u stvari samo promašaj, padamo u neki krut kalup gdje ne dozvoljavamo sebi mogućnost da uživamo u životu i u igri i zabavi. Mislim da je druženje ovako u jednom heterogenom sastavu mnogo ljepši, jer kad se sastavi neka ekipica porodničnog druženja, eto, danas svi povedu djecu na jedan sport, ostave ih i pođu nekim svojim poslom. Mnogo je ljepše kad porodica zajedno pođe na neki sport, onda se oni druže, mali, veliki, dođe još jedna druga porodica zajedno i onda se napravi jedna situacija da prije svega djeca ne padaju u konflikt između sebe, da roditelji ne padaju u konflikt zbog nekog ponašanja djece i tad zaobilazimo sve ove vrste nasilja i tome slično što smo preplavljeni. Mislim da mediji trebaju što više da naprave prostor lijepim temama, a ove ružne teme koje se dešavaju, mislim da treba da ih manje pominjemo i da lijepe stvari prevladaju. Eto, ova manje lijepa tema je sve ono što je bilo prethodnih dana kada je riječ o obrazovanju, o ocjenjivanju, o metodama rada, o gradivu koje je danas zastupljeno u školama. S jedne strane ti predaješ fizičko, ali isto vjerujem da imaš mišljenje na generalno sve ovo što sam već pomenula. Danas je održan ovaj protest. Mogu reći svoje mišljenje. Uvijek je lijepo da svi koji su stručni u svojoj oblasti, koji primijete neki problem, da ga evidentiraju i da probaju da nađu rješenje. Na taj način, kao društveno odgovorni pojedinci i institucije, mislim da dajemo svoj doprinos nekom problemu. Ako samo pričamo, a prije toga se ne potkripimo nekim informacijama, ne postižemo ništa, samo širimo jednu negativnu energiju koja nikome ne doprinosi. Što se tiče obrazovanja, smatram da također treba neka reforma da se uputimo. Svi ste dobro upoznati sa situacijom da djeca mnogo bolje barataju sa telefonima i tehničkim uređajima nego odrasli, nego roditelji i naravno nego profesori. Zamislite vi sad, ne znam koliko ste u toku, ali šta se sve dešava na polju vještačke inteligencije. To je nešto što je nevjerovatno. Ja sam siguran da će sve ovo, svaka profesija se sad mijenja. Znači, nevjerojatno da se prave razne slike, tekstovi, priče, biznis planovi, da ne zbog ove situacije koja se dešava kod nas, nego globalno u svijetu moramo da svi što prije pređemo na neku reformu, jer ako to ne prihvatimo, bit ćemo izbačeni. To će biti kao da nećemo da prihvatimo mobilni telefon, a možemo da živimo na taj način, a ovako ćemo mnogo više moći da postignemo i to. Ne kažem da je to srećno vrijeme što nas je, da kažem, osvojilo, ali moramo da prihvatimo nove trendove, jer dok mi primijetimo da fali neka profesija,
Mi trebamo da nađemo način kako ćemo da školujemo ljude, pa kad ti ljudi se i školuju, treba da se otvori program za obuku drugih i tako dalje. Ta profesija u međuvremenu će proći nekih 20 godina, može skroz da se ugasi, da bude neinteresantna. Znači sve što sad postoji, mislim da ima dovoljno ljudi na birovu i da treba nešto novo da se radi. Ima smisla zaista. Ono što smo primetili ovih dana i kroz gostovanje u ovoj emisiji, vrlo će biti zastupljeni ovog ljeta kampovi u prirodi. I kada je riječ o tehnologiji, kada je riječ o programiranju, o nauci, svi se oni održavaju na Ivanovim koritima, na Prokletijama i tako dalje. Tako da s jedne strane može se naći način da se uveže ono što diktiraju trendovi sa onim što je neizbježno, to je boravak u prirodi. Da, apsolutno. Naša država je izuzetno pruža velike mogućnosti. Imamo more i planinu sat vremena vožnje. Štete što ne uspijemo taj potencijal na pravi način da ispromovišemo. Mislim da djeca mnogo više... Danas djeca neće da izađu iz kuće. Oni će se zabave sa telefonima, neće da odu u školu u prirodi. I mi težimo nekom luksuzu. A pazite koji je luksuz. Svi mi kuvamo toj čorbi priču. Pođemo negdje, slikamo hranu, slikamo neki luksuzni hotel i to postavljamo kao standard, kao nešto čemu svi treba da teže. Naravno, djeca će da teže da na maturi idu sa skupim kolima. Djeca će težiti da se potroši ne znam koliki budžet za opremanje i oblačenje, za polumaturu i maturu, a neće mi da se zabavljaju. Sve to što obično rade radi ljudi koje inače ne vole i žele da pokažu da su bolji i uspješniji od njih i to izgleda sve neka lažna slika. Ljudi trebaju da nauče da se zabavljaju i da uživaju u onome što imamo. Imamo prelijepu prirodu, imamo lijepo zdravo društvo, trebamo da čuvamo jedno i drugo i da se zajedno radujemo provedenim nekim momentima kroz igru, zabavu i naravno svo znanje. Jer je jako lijepo kad možemo da razmijenimo iskustvo nas dvojice iz svoje profesije i da u jednoj grupici ljudi, djece i tako dalje prenesemo svoje znanje. Nema potrebe za rivalitetom, mislim da imamo dovoljno kvalitetnog kadra, samo da se to malo bolje presloži i svima će biti ljepše. S jedne strane, pomenuo si kako i u medijima i u društvu generalno prevladaju teme koje su negativnog karaktera. I svi smo skloni da osudimo, da u globalu danas djecu smatramo nezainteresovanom za igru, nezainteresovanom za boravak u prirodi, da im je sve na svijetu taj telefon. Sigurno u dobrom i jeste. Ali čini mi se da vrlo lako u komunikaciji sa djecom, bilo kojim djetetom, dođemo do toga da su djeca danas djeca kao što su bila prije 10, 15 ili 20 godina. Jesmo li se možda mi malo ulijenili ili su nas obaveze povele u nekom drugom pravcu i onda ne možemo da uskladimo to što jeste ta igra i taj boravak zajedno? Sve to jedno drugo stiže. Važno je kad krene neka inicijativa, neka ideja lijepa, trebamo da podržimo jedni druge. Recimo, par godina, što prvo ste spomenuli prskanje i tako dalje. Mi smo jedne godine u školi napravili vodeni dan igre bez granica, prskali smo se, djeca se i tako prskaju. Ajmo da se organizujemo fino, donese se preslaka, peškiri, sve živo, izigramo se daj dan, isprskamo se, lijepo zabavimo, posle fino preslačenje i nikome od njih više nije palo da prave štetu, da gađaju automobile, neko vodom, neko kamenom, nevjerojatno koliko njihova kreativnost ode, ali na taj način smo im dali jednu kontrolisanu ideju gdje su oni mogli lijepo da se zabave. Mislim da mi stari igramo veliku ulogu, mi sad često zapostavimo svoju ulogu i kažemo ajde igrajte se vi sami. Ima onda taj kriterijum granice i to jako lako klizne u nešto što nije baš bezbjedno. Mislim da je jako važno da su tu odrasli koji će dati smjernice i pomoći djeci da na pravilan način se zabave. Napravili smo klikerijadu, tradicionalno. Veliko mi je zadovoljstvo, sjajni ljudi koji su podržali. Žao mi je što nisi prisustvovao, bila je dobra volja i sve, ali moj propust u organizaciji. Koliko je važno što su došli stariji koji su demonstrirali djeci kako se igra uz koju smo mi svi odrasli. Možda će i oni da se zainteresuju, ali samim tim pružit ćemo i mogućnost da vide da su oni danas učenici, a sutra će oni nekog da uče. Dječje igre. Planiram, eto, mogu premijerno da najavim, da napravimo jedan mini turnir u bacanju žabica. Mnogi nisu imali prilike, eto, imamo rijeke, da kažem, kroz centar grada. Treba da se spustimo i da uživamo u
nekom druženju, zabavi, naravno da kontrolišemo gdje se bacaju žabice, da ne ugrozimo nekog ispred sebe i tako dalje. Mnogima to dobro ide, mnogi nikad nismo shvatili u stvari kako da više od dvije. A vidi, doći ćete. Sve do zglova. Doći ćete i dobit ćete jednu mini obuku. Jel neki ugao treba? Naravno. Da se nadoveže na Vekicinu priču, dakle, djeca hoće da se igraju. Djeca će rado da ostave telefon ako ih mi zainteresujemo nečim drugim. Ja ću sada navedem dva primjera. Jedan je vezan za Beograd. Nacionalna turistička organizacija imala je promociju svoju u Beograd i angažovali su me da napravim jedan program na Kalemegdan za djecu koja se tu nađu. A druga, recimo, sad sam imao program isto za našu djecu, ali naša djeca iz Crne Gore, koji su imali neko izlet u Skadar. E sad, govorim, djeca su istih godina. Ova su iz Beograda, ova su iz Podgorice. Na potpuno drugim mjestima koji su bili za svoji... Ja sam uspio da tu djecu animiram, da ih uvučem, da igramo neke stvari, a ne poznaju me. Hoću da kažem da djeca žele, hoće, mogu i imaju interesovanje, međutim, lakše reći, evo ti sine telefon, pušti me da odigram kladionicu ili ne znam već što drugo, ili da popijemo... Ali ovo je istina živa. Znači, ja radim sa djecom 30 godina i znam da je to tačno tako. Tako da mi se odlično slažemo da li su u pitanju sportske igre ili neke druge igre. Igre u kojima će oni se zabave, da prave nešto, da majstorišu. Ja imam problem veliki, neću da puštim ćerkicu da pobijedi u sportu kad igramo u kuću i onda počne vriske, onda moram na kraj ipak da popuštim da mi da neki gol. Evo da kažem šta kaže struka. To je jedna tema. Eto, danas se sve bazira na nekom takmičenju. Prave se razna klubska takmičenja, opštinska, državna. A pobjegli smo od te priče da djeca trebaju da se zabavljaju, da se igraju. Potpuno je po meni promašeno da se djeca takmiče u tom mlađem periodu. Evo, primjer radi. Svi radimo stvari sa najboljom željom. Nekad i promašimo. Ali važno je da probamo da se updateujemo i nadgradimo, da kažem. Ja bi rađe pravio neke sportske dane gdje će djeca moći da imaju, recimo, neki dan košarke, da dođu naši poznati košarkaši, čak ne moraju toliko jaka imena, toliko djeca koja treniraju da se uključe u parkove i da igraju i pokažu mlađim drugarima kako se igra košarka. To nije da dijete koje trenira fudbal pređe na košarku ili nešto tako, jer danas mislim da je potrebno da sport bude besplatan. Samo da se nadovežem, jedna dobra, ajde kažem, paralela prije nekih, pa možda 15-20 godina. Belgija, koja je bila jedno vrijeme sila u fudbalu, je imala velike, veoma loše rezultate. Nisu se plasirali na neko vezanih takmičenja i oni su u saradnji sa stručnjacima, sa ljudima iz svijeta fudbala, sa pedagozima, sa profesorima došli do ideje da organizuju sva mlađa takmičenja do uzrasta do 16 godina. Oni su igrali ligu tokom cijele godine, ali bez tabele i bez rezultata. Znači, pravio se sistem igre, nije postojala tabela. Tokom cijele godine oni su igrali međusobno, nikoga nije zanimao rezultat, nego se pravio sistem. 10 godina kasnije Belgija se opet vratila na ono mjesto gdje je bila. Znači, oni su preko 10, 12, 15 generacija izveli na taj seniorski put gdje nije bilo toga, da kažem, takmičenje uzrastu 12, 14 i 16 godina, nego je bilo važno da se uklope u taj sistem rada, ko će koga dobije to. Nije čak postojala ni tabela da je neko mogao da izađe da vidi koliko ko ima, ko je koga dobije. A imamo li mi danas generalno dovoljno događaja tog tipa? Sad na stranu što je većina takmičarskog karaktera, ali generalno na nivou, ajmo, ili glavnog grada koji sigurno ima mnogo više nego drugi gradovi. Pa mi imamo ligu osnovnih škola koja svake godine se organizuje. Mislim, to je takmičenje. Opet ja kažem, prije bi ovu varijantu da napravimo revijalno, gdje ćemo doći da se podružimo, zabavimo i djeca će između sebe da se vežu i naprave prijateljstvo. Čim se napravi neko takmičenje, rivalitet, počne od samih kolega, profesora, pa se prenese na djecu bez potrebe. Mislim da je naš cilj da napravimo bolju, zdraviju, sposobniju djecu, a ne da se takmičimo za neka osvojena prva, druga mjesta. Zato je meni veće zadovoljstvo napraviti knikerijadu i bacanje kamenčića u Moraču da se djeca zabave, jer smatram da stvarno sport, druženje, rekreacija treba da nam bude sasvim lagano dostupna i da nema potrebe da razvijamo njihov ego. Kad se oni takmiče ko će da bude prvi po svaku cijenu, eto, fudbal, igraju, ako neće da ti da loptu, on je sebičan. On je izgradio sad
svoj stav kakav je. To je timska igra, mora da se nauči da radi pasove, da se zajedno veseli, a ne samo da se veseli kad postigne gol. S druge strane imamo recimo taj američki sistem razvijanja sporta gdje je sve podređeno takmičenju i pobjedi. Bukvalno od onog prvog ulaska u osnovnu školu gdje sad dali smo ovaj primjer Belgije, nekih evropskih zemalja gdje se radi upravo taj dio, a s drugi imamo Ameriku gdje je bukvalno sve posvećeno individualizmu i čak se ne pravi ni ta ekipna priča, nego se pravi priča oko tog jedne zvijezde koja se ekipa oko njega okuplja. Oni imaju tad školski sport na mnogo većem nivou. Tako je. Oni imaju mogućnost. Mi sad, kad bi otvorili tu temu, bilo bi da se jadamo ovdje pred svima. Generalno, nemamo uslove u školskim salama. Dvorište... Dvorište bez koševa i golova. Sada pričamo priču o jednoj školi, u drugoj situaciji nikakve ili kod nekih prelipo. Žalosno je, pazite, lipo je da imamo niži razredi, imaju časove kod učiteljica. Sad, obično svi će da kažu to ne valja, one ne rade ništa i tako dalje. Pazite, njihov rad je nezamjenjiv. Pojedini učiteljice rade prelipo uz pjesmu, uz igru i zabavu i to je nešto što ne treba micati. Ali ja se izveljam samo da kažemo da učiteljice tokom svog školovanja imaju ozbiljan broj časova fizičkog vaspitanja i same prakse, moraju da znaju da urade sve vježbe, da znaju sve sportove pravila. Ja sam ovo baš pohvalio njihov rad, jer ja imam u vidu rad svojih koleginica koje se trude kad god je prilike i lipo vrijeme i dozvoljuju da izvedu djecu i da se zabave. Pa sami taj boravak na suncu i u školskom dvorištu je njima koristan. Mi smo sjeli djecu u školske klupe, pa i mi ne možemo, ja sam sad šeto okolo, ne mogu da sjedim toliko, a mi učimo djecu da sjede za stolom i stolicom. Znači oni jednostavno ne mogu da mi im ubijamo njihovo dijete od malena. Oni trebaju se igraju, nismo mi projektovani baš za stolicu toliko. Ali misliš o ovome što se djeca sad upisuju u školu godinu dana ranije? I to već kreće sa časovima na kojima oni moraju da sjede 45 minuta. Koliko god da su to 3 časa dnevno? Ja sad ne bi javno da istaknem, ali stvarno mislim da ima dosta propusta. Mi više nemamo, mi ih stavljamo u kaup. Ima jedna sjajna karikatura kako se djeca danas prave u kaup. Oni od malena uče da ne postavljaju pitanje. Kad su mali, oni pitaju, a što, a kako? Pa i svi znate kad vam dođe neko dite, pouče vas za rukav i postavi brdo pitanja, vi ne zna više što da odgovorim. Vremenom, djeca nauče da ćute i slušaju. Studenti ćute i slušaju. Sve što bi pitao da izlazi iz onog okvira standarda koji su postavljeni, ispadaš suvišan. Ovo što ti kažeš, ajde za djecu od 5 godina, ti imaš, na primjer, situaciju da postoje učiteljice. Ako, na primjer, dijete po znacima navoda nemirno, jer ti ne možeš očekivati od djeteta od 5 godina koji izašao iz vrtića, gdje je malo svu slobodu, da će di 45 minuta, jer niko od nas nema koncentraciju 45 minuta da će di stvarno se vrckamo i dižemo, eto. I ako to dijete počne malo, ja kažem, da vrcka ili da izađe, odmah je to dijete problematično, odmah da vidimo što ćemo, da vidimo kako ćemo, da vidimo da ga vratimo nekako. I to su veliki problemi koji izdešavaju kod djece u tom uzrastu. Ovo što on kaže. Jednostavno, od te djece pravimo onu malu kinesku vojsku, da su svi jednobrazni i svi moraju slušati u pola dana, u pola noći, da im se kaže ćuti, šedi, ne možeš, jednostavno pravimo od njih... Ima li ide ćošak? Okleđe, ne smije ni to. Nema ide ćošak. Ne smije ništa. Recimo, ja lično mislim da časovi fizičkog vaspitanja, koliko god da kvalitetno učiteljice rade sa njima, sa djecom, od prvog osnovne, trebao bi makar 1 do 2 puta nedeljno da radi profesor fizičkoga, jer nama djeca ne znaju da trče. A ovo što je rekao... To je bio moj predlog jedan gdje, prvo da kažem na ovo pitanje, često čujemo one izolovane lošije slučajeve, lošije primjere i onda često brojimo o tome. Manje se priča o nekoj lipoj situaciji koja se dešava po školi, da oni slobodno šetaju, igraju se, imaju jedan jako lip odnos sa svojim učiteljicama i učiteljima i onda opet kažem, često se uhvatimo za neku lošiju temu i brojimo i širimo negativnu energiju. Što se tiče ovog predloga, to jest ove priče, ja sam istupio kao predlog. Smatram da učiteljice u nižim razredima vode 3 časa fizičkog. Mislim da bi potpuno da se angažuju dodatno profesori fizičkog i da fizičko vaspitanje bude 5 časova sedmično. Zašto? Sva djeca manje više idu na neki sport.
Zbog čega ne bi taj sport bio u školskoj sali? Zbog čega se ne bi infrastruktura bolje organizovala i da klubovi, tako reći, budu školski klubovi. I onda dođemo na onaj američki sistem kad se dijete od malena isprati, kad se vidi od njegovih 5-6 godina talenat i tad ga guramo svi zajedno. Što si ti rekao, ti si na početku rekao djeca danas bolje barataju telefonom nego što barataju odrasli. Djeca danas bolje barataju telefonom, nažalost, nego što barataju sopstvenim rukama i nogama. Znači, ako im date telefon sa 6 godina u ruku, on će, ne znam, da skine aplikaciju, odradi, ako mu date loptu, velika je vjerojatnoća da će pola njih da pane preko te lopte. Tako da je to taj nedostatak. Da, ali mi smo isto opsjednuti svim tim tehnološkim napretkom. Evo, sada kažem, pitanje koliko će nas, dok se mi sad borimo sa običnom aplikacijom, mi sad imamo vještačku inteligenciju koja njima piše sastave, mi to ne možemo da znamo. Biznis plan piše. Poeziju piše. Poeziju piše. Jeste gledali fotografije. Ali ne može vještačka inteligencija da uzme loptu i da predribla drugo dijete. Oni će već imati virtualni život. Samo je pitanje da li će oni ovaj stvarni umjeti da iskoriste, jer mi možemo intelektualno da napredujemo uz pomoć vještačke inteligencije. Samo je pitanje da li će biti neki menadžer koji će održati vitalnost našeg tijela. Mi možemo u virtualnom životu sve već da imamo, ali pitanje je šta će biti sa ovim našim fizičkim tijelom, da li će nam propasti ili ne. A već ide sve ka tome da prilično propadamo. Ajde da ovo ljeto posvetimo tim nekim lijepim i temama i trenucima koji će se pamtiti. Prilika da možda i predložiš nešto. Dakle, Klikerijada prošlo dobro. Zainteresovani bili odrasli, zainteresovana bila djeca i svi smo bili u fazonu klikeri se igraju ponovo. Šta to znači za cijelo tijelo? Šta znači to što se žabica u stvari igrate na morači? I hajde da damo možda još neki predlog za bacanje žabica, čisto jedno druženje. Svi možemo to da iskoristimo, da se spustimo na obalu rijeke, da se zabavimo, družimo, da provedemo jedan lip dan u našem gradu. Ne moramo svaki put da odemo na more da bi se zabavili, ne moramo da odemo u skupo ljetovalište ili nešto tome slično. Investicija 0 eura, spustimo se pješke, uzmemo kamenčić, voda će to prepakovati, opet bit će to i za drugu djecu, tako da to je jedan da kažem, jeftin predlog za zabavu. Naravno, naša morska obala pruža dosta mogućnosti za neke ljetne igre i zabave, igre u vodi. Mi smo probali i želja bi mi bilo, eto, ako bi uspio da pokrenemo jednu priču da djeca u gradovima gdje posjeduje, grad koji posjeduje bazen, imaju besplatnu obuku plivanja, da djeca mogu da nauče da plivaju. Šta nam to obezbjeđuje? Obezbjeđuje nam kad odemo na more da djeca znaju neka pravila ponašanja u vodi i da su sigurni i bezbjedni. Naravno, ima jedna priča vezana za Crveni krst koji radi obuku spasilaštva u vodi. Mislim da, pored toga što sjajno rade, trebali bi svi da čuju, što više ljudi da čuju koje su rizične situacije, kako u morima, bazenima, rijekama. Nevjerojatno koliko na taj način možemo da spasimo života, jer često ljudi u pokušaju da spasu nekog ugroza i sebe i još ko zna koliko ljudi. Tako da, eto, mislim da bi akcenat dao sad na neke igre u vodi. Uspjeli smo uz pomoć partnera hotela Aleksandar koji nam je ustupio jedan termin na bazenu da napravimo djeci i škole jedan kreativan, zabavan dan u vodi, da vide kako mogu da rone, skaču, okreću se, vježbaju stilove plivanja i na taj način budu u nekoj komfortnoj zoni gdje će pustiti svoje brige niz vodu i uživati. To preporučujem svima, znači posebno morska voda na početku i kraju sezone kad je najčistija i najljepša. Igraju li se danas djeca između dvije vatre i tih igara? Plastike. Kad sam snimao časove uči doma, potrudio sam se da vratim lastiku iz naftalina i mogu vam reći da mi je to sjajan rekvizit jer mogu da ga spakujem u džep, a umjesto prepona i tako nekih rekvizita uvijek mogu da razvučem sveže. Djeci između školskih klupa mogu da provuku lastike i da se provlače, a sam trening znači može da se uradi s lastikom vrhunski, tako da volim da izvučem te stvari u igru. Koje je drugo pitanje bilo? Pomenula sam između dvije vatre. Da, između dvije vatre. Sad se vraća kroz neki fancy način igara između dvije vatre, recimo frisbee
To je neki američki sad fazon prave Ultimate Frisbee, napravljen je turnir, nešto poput fudbala, sve se zasniva na fair playu da ne postoji sudija. Prije svega idemo na fair play i da kažem, eto, simpatično kad se iskoriste stare igre u novim vremenima. Kako evoluiraju to što kaže i od kockica su tekbol. To je isto kao između dvije vatre, samo što svaki takmičar ima loptu. Postoji dodgeball. Imao sam prilike da probam te lopte, fenomenalne lopte, izuzetno lipo izbalansirane, znači jako dobro može da se gađa s njima, a ne boli kad pogodi. Znači ne ugroze se djeca kad se gađu s loptama. Kao mi nekada. I super, ba da, mi smo imali gumenjače. Gumeni tigar ostane tetovaža. I u ovom slučaju napravljeni su jedan koncept pravila, izuzetno interesantna i ne samo to što bi trebalo da se igra po školi, ali opet mi obično imamo jednu loptu za to, ali ovdje je u igri 6 lopti i tako dalje, ali dobro je uključiti recimo za rukometnu ekipu kao jedan dio treninga. Zašto? Zato što oni i gađu i izmiču se. Znači mogu da napadaju, a moraju i da paze da ih neko drugi ne pogodi. U stvari, idealna igra da igraju đaci protiv nastavnika. Da, naravno, mi ćemo koristiti i druge lopte. To je u Americi baš na visoko nivou podignuto. Ja sam sad skoro neđe gledao. Znači, puna dvorana, rekli moguće da... Pazite, mi zaostajemo u mnogo čemu. Badminton je jedna igra našeg djetinjstva. Mi ne znamo da danas postoje fenomenalni turniri. Ja sam imao želju to da pokrenem kroz druženje u školu i tako dalje. Badminton je jedna sjajna igra, izuzetno dinamična. Kada ukucate na internet vidite koliko je to, do kojeg je to nivoa došlo. Znači, mi svi igramo stoni tenis, ali kad stanemo ispred stonotenisera vidimo tek onda da pojma nemamo. Tako da, kako u tom sportu, tako i u mnogim drugim situacijama, mi mislimo da je to sve lako i da bismo mi mnogo bolje, tako da predlažem da se što više igramo i vidimo da nisu te igre tako jednostavne. I onda ćemo manje suditi o nekim tuđim postupcima. I mislim da samo što se više uključimo, mislim, stvarno mi druženje i pozitivna energija neophodna za uopšte bolji napredak. Sigurno bismo bili i zdraviji i boljeg raspoloženja, a i što kažeš, posmatrajući sportiste na terenu, ne bi tako lako bili mišljenja da bi, mogo je on to... Pogodimo i oni taj penal, jel te? Ništa, bio je 1. maj, bio je badminton, pa se shvatilo u stvari da 2-3 godine pauze i tekako znaju da iskrive sliku o toj igri. Mi tradicionalno 1. januara počnemo neka ekipa drugara i pođemo svi zajedno, igramo badminton na Vrgorice. Mislim, postoji opcija ličenja rasolom i tome slično. Mi se igramo, zabavljamo i tu noć se lijepo provedemo i posle igramo badminton, družimo se, zabavljamo. Mislim da stvarno trebamo svi da pobjegnemo od toga da je sramota biti dijete. Znači, nije sramota igrati se napolju sa svojom ili tuđom djecom, zabaviti se i samo širimo zabavu. Vekice, hvala ti puno na današnjem gostovanju. Hvala i vama i još jednom uživajte svi u ovom ljetnjem raspustu. Potrudit ćemo se, dajemo obećanje. Ono što čini